bagja barina syugema asya kagunturan madu karagragan bentang kaurugan menyan bodas ieu. Kitu. Heeh. Ya, berkah selalu atuh. Hah? Berkah selalu. Berkah selalu. Iyalah. Alah, terima kasih Tete Eka dan semua teman-teman ya. Cir, aya keneh Ayah. singganya nu melo heula. Sok tah. Nu melo cening. Alah, sami-sami Teh Eka. Alah. Si karacak ninggang batung, laun-laun jadi legok. Tai cak-cak ninggang kena huntu, laun-laun jual di lamot. Nu gelos ya. Alah, tun tunuh tapi hayang alah, nepikeun kaki jang mesa nun jang mesa. Sedih. Hah? Sedih. Alah. Kang bisa kenal tapi hoyong lagu Daun Puspa mah enggak sabarahaeun mah enggak. Alah, ya tulis di kolom komentar ya. Alah, Sir. Nan. Alah, urang hiburan heula. Pan kita tadi gak hiburan. Lain maksudnya urang olahraga heula. Olahraga naon? Alah, urang mecakan jaipongan. Sok. Hah? Sok. Alah, adu manis. Aduh manis. Oh, alah manis sedih. Epotnya ya sedih beli teh du. Ena teh nuju ieu we gingkilaban. Alah, damang sae hibar Kang Rudi Bay, sehat Kang Rudi Bay. Alah. Eta adu manis dari maneh? Aduh manis. Heuh, nuhun Kang Yat apa? Apal? Adu manis jaipongan. Apal? Kumaha? Aduh manis, mengapa lupa padaku? Selama engkau di rantau, ku tunggu-tunggu dirimu, ku tunggu-tunggu dirimu berbelok-belok cintamu seakan aku terbang jauh melayang. Eta goyang ngedomret, eta goyang domret. Nah, nih mana? Eta mah adu buyung, ai maneh lain adu manis belegog. Alah, nuju daerah mana ieu teh mang? Ieu teh nuju dina daerah TikTok. Naon? Eta nu nanyakeun ieu keur nabeuh di mana? Nabeuh dina TikTok. Hidup. Adu manis jaipongan ari maneh? Jaipongan. Oh, aduh manis. Heuh. Nu tadi mah nu kusi lain dilagukeun eta mah adu buyung. Oh, ya. Aduh manis di adu manis. Zaman sekarang di adu manis. Eta mah adu domba ari maneh. Lagu Kang Haji Roma Irama. Adu manis jaipongan. Oh gitu? Heeh. Siapa itu? Tong amak-amakan wae paget bisa dicentang wae. Alah, waalaikumsalam ade. Cik sok. Sok tah. Aduh bagong. Adu manis. Di baledog sakoing. Ampura tuh ya teh. Lu bagaya siapa tuh dah? Ai sugan teh lomang deuleu. Anas geunah we jongjon. Banting blekuk gebros ya kana lomang. Waalaikumsalam tirajeg Tangerang haturan palawargi sadayana kunaon pot digebros. Oh, banting blekuk gebros ya kana jurang. Halo, waalaikumsalam Karawang. Halah, nuhun tadi dewek di bedil. Kusaha? Ku teuing da ai keur di Tegal Kurusetra kieu mari maneh pabulit nu perang. Kitu? Heuh. Kitu dong. Abus kana lawang siga tangka. Di dieu teh aya liang. Aya liang di dieu teh. Liang naon? Liang bancet. Cos. Gigih dan saya seul Abus kana liang cucunguk.
Gelo lihat cucunguk ya. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Haturan wargi-wargi sadayana. Alah. Senang rasanya kita bisa berjumpa lagi ya. Walaupun kita dengan keadaan gegemeun sedang hujan di sininya. Ya mohon maaf apabila raranegan, jaringannya sedang pakusut, dan mohon maaf yang segede-gedenya jangan sampai tidak dimaafkan ya. Pemayaran hadir Kang Cepot nuhun wilujeng cara rumping pala wargi sadayana. Aya keneh Cir? Aya. Naon? Tah daun hiris. Alah, tak korsi kahiji, korsi kadua tawaran ku si laing. Kitu. Nunggu si leuwih gede jasana. Kitu. Nya tawaran heula memeh ngarandem. Naon random teh? Hah? Naon random teh? Random, apa siling random? Naon? Random geningan bila mana urang keur moekeun baju teh pan sok dirandem heula. Direndam eta mah direndam. Direndam? Direndam. Alah, alah, waalaikumsalam. Alah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Kang Aplet sadulur sadayana wargi-warginya. Pokoknya mah very good very well ya Cir. Ya iyalah. Alah, kalau belum ada yang ini, nah kita di ini dulu. Apa? Kita backsound dulu. Sok. Kita ngenyot dulu udud ya. Ngenyot lah udud. Ngenyot dulu udud. Kakak mana kakak mana ada kakak tuh di bawah. Si kakak mah lagi biasa weh, lagi melongo weh. Lagi melongo begini weh si kakak. Alah ampun Gus Ji. Coba itu si kakaknya mana? Si kakak? Iya. Si kakak lagi catur di bawah. Waalaikumsalam. Ya kuningan haturan. Helah, pokoknya very good very well. Apabila ada yang bergutnya di jemel well. Helah ampun. Waalaikumsalam butiran mutiara. Ada kakak. Selamat malam kembali ya. Baiklah, kita akan menghalang lagi dengan lagu-lagu daun katirisan. Lain daun katirisan, daun hiris. Da eta daun iris. Alah, waalaikumsalam, selamat malam kembali. Berjumpa lagi bersama kita tim Glodog Entertainment. Sekali lirik pasti kita menarik gol. Terima kasih. Terima kasih. Cir. Nah, Ya pangomekeun. Terima kasih Dede butiran mutiara berkah malam minggu ya teh wajib doh keur lagi kedeung. Terima kasih Dede butiran mutiara ya. Syakakaka ada lain ka maneh ye. Heh? Lain ka maneh. Lain ka maneh naon? Eta jelas topi ka dewek bleguk. Eta kareta. Lain ka dewek ieu. Lain. Lu si kakak. Halo. Terima kasih Dede butiran mutiara jazakallahu khairan katsiran. Semoga amal kebaikannya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala yang berlipat ganda, serta sehat selalu, bahagia selalu, murah rezekinya, panjang umurnya, selamanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Dan buat kita semua ya Cil. Begitu. Iya, buat teman-teman yang pada hadir di sini, yang ada di beranda. Gitu. Iya.
Pokoknya mah doa yang terbaik buat kita ya. Iyalah. Halah yi non yi. Pokoknya mah berkah ya kalau buat semuanya ya. Pokoknya very good, very well. Apabila ada yang bergood di Jemel, well. Hehehe. Nu gelos ya. Halah, baiklah kita daun iris dulu.